Da li je istina da kada bi trenutno bili na drugoj planeti i gledali na našu zemlju, da bi vidjeli našu zemlju u vreme dinosaurusa zbog svetlosnih godina? Prijatelju, pitanje ti je bljak. Idemo dalje. Prijatelj, pitanje ti je za Peranovića. Da, znači evo, i posle se ljutite zašto ne čitam. Samo da vidimo o čemu se radi. Ovo je sve rekla kazala. Nećemo, znači samo lepa pitanja, tako da evo, stigla su, ali nisu dobro. Samo evo da prokomentarišem ovo za svetlosne godine. Znači, ta priča o milionima svetlosnih godina jednostavno nije tačna. Da su planete udaljene jedno od druge milionima svetlosnih godina, to jednostavno nije tačno. Imaš u mojoj knjizi Nauka i problem smrti objašnjenje o starosti svemira, imaš slike u svemiru, znači fizički kontakt galaksija i kvazara. Galaksije koje imaju mali crveni pomak i galaksije koje imaju veliki crveni pomak fizički su spojeni. Što znači da to objašnjenje o crvenom pomaku i udaljenosti nebeskih tela jednostavno nije tačno, tako da pitanje nije na mestu da li bi mogli da mi sa drugih planeta gledamo dinosauruse. To jednostavno nije tačno, jer pitanje polazi od pretpostavke da su planete udaljene milione svetlosnih godina, što nije